Ka Voice of the People Party VPP kalapan pau ke jing kendit ke bakrau buat sengusi ijur halor ke jing klar kendit UMP Jongkana Shalong u Dr. Ricky AJ Sengkon dak bapen pau ba kedai ke jing duk ke bakrau ya ka parti bat ke jelahi barok kawai. Kadai ke jing duk ke bakrau ya ka parti bat ke jelahi barok kawai ong unoyalam ke VPP u bedai ru chairman ka KHADC u ba strong pillar kharjana. Ngalayo jing tip ba u Dr. Sengkon ula lek banyalek kai football ha kamadan futsal ha maulai mauyong hadien ba ula kelon kensan ha kebala penkit no ya u marmar chapo mauyong CHC bat hadien bala penkendria Shah Dr. H Gordon Roberts Hospital kani ke jingja kalaja ha kapor kubah new beje janmiet nilas ngau kendit shibun halor kani ke jing klat kendit jong u Dr. Sengkon ula benram. Lak ban kedau ba u Dr. Sengkon ula job ya ke election MP kum ukurtong ka VPP da ka ba penlim ya u MP ka Kongres ba Vincent H. Pala hadu lai point new lak vote haus nyam arhajar arhusau. Kani ke jingklat ba kendit jong new MP ke Shlong kalawan rak ke jing sulem na kinong yalam jong ki seng san pertai beper kinong kershan bat ki pai ba no shoshnong ki balapan pau ke jing susi halor ke jing du no yau ni unong trai pai ba uba IT lun. One man people call it. Let more. Ila syuk jitip I lek pan lek kai ila syuklan na po madan ke hadin ba ila kulan na madan ga lagi para ba lek kai kila ya ra si sa CHC po mauyong ban na mauyong lawan sini kan katahi ke ba ni syuk kat apa cik aja mbak ya ke ba je ngaklam kan mau ban pen lai haji nyau tam ka dia kata nyau je nyau tam ni Kaji gedet kabri tangani di nong yalam, kaji gedet di kalong di bari udah jadi. Dia kaba menurut panau ba
kumunong magmat yung magmat yung pagbahay pagbahay dan itu kejat beliau jadi pokok tidak bisa dapat sosi kemak perawat ya kalau beliau man sim no isa jadi kumu beliau hiu beliau ninong kumu beliau sa beliau jong beliau dia kata ngimla bandinai beliau la sim no i tegani kubur banta kai ke bajam ta kalong sa ke kredit wingi kumga parti kamtam bagi kinong kersan bagi pajba harus kalong ke shock saya ni